sa ove druge strane je Italija i evropski pasoši za sve koji prežive putovanja. Tako da, evo me na brodiću, idemo ka Delft ostrvu. Ovdje se uzimaju ovi prstuci. Za ne daj Bože, ne želimo Titanic za ne. Uzeo sam ja jedan, ajde, neću da štrčim, da ne bude sad. Iako sam jedina osoba koja vjerojatno zna ovdje da pliva. Hello. Posljednje riječi. Volim srpski pasoš. Ljudi su top. Svi mi pitaju jel sve kako treba, jel ti treba nešto, znači mnogo su cool. Srilančani su odlični ljudi, to je 100% sigurno. Ajde, stavio sam i ja pesmu, ajde da pratimo modu. Pošto smo svi sad ovdje izbjeglice, nek ide život. Samo nek nam daju pasoš kad dođemo na drugu obalu. Daj Bože. I krenuli smo. Krenuli smo putem ostrva Delft. Ovako. A sad nešto malo o brodu. Brod je najnovije gradnje 1956. I sve onako lepo ukomponovano. Ništa za sad ne cvrči, ne zvrči. Ide kao Fiat. Saznao sam iz pouzdanih izvora da je brod prošao tehnički pregled. 1967. Atmosfera na brodiću je veoma lepa, svi su nasmejani, tako da neću da im kažem za santu leda koja je sad ovdje ispred nas. Nek su živi sve. Lej. Sve se trese i ja se trese. Kuku, ispadaju kukusi, šagarepe, mačići, lele. Gospod. Vidi to, krcate kabine. Sa one druge strane je ostrvo, a kad budemo stigli na to ostrvo, ako preživimo, naravno, svi dobijaju pasoš Italije. Zbog toga smo se svi prijavili za ovo putovanje, za ovaj rizik. Inače ne bi rizik. Sad uzmem kako je biti ilegalni imigrant. Što verovatnoće da ajkule nisu ispod ovog broda. Piše, da je. Ovo je naš kapetan broda. Ovo je neki lik, brate, mnogo jak. Ljudi, ovo drvo je staro 400 godina. Go inside also get the video because they have live channel.
Inside the tree? Yeah, Really? yeah. The people here, Aha. like this. Unutrašnjost drveta. Znači sve je ovo jedno drvo, povezano. I'm trying to explain you. This is the mother tree. Aha, majka. Yeah. Okay. After they coming like this, I forget this nervous like you see. This is like daughter. Yeah, like it's coming again. It's grow up like that. So, aha. All like one tree. This is also very healthy, and you know this. We keep it this tree because we get good health and the water. This tree we have is good water. Water is very cleaning and Okay. very cool water. Thank you for this information. Say hi to YouTube, man. Ovaj lik je mnogo jak. Znači oni me sad voze nazad do hostela. Izblejao sam ceo dan sa njima. No, from this side. Izblejao sam ceo dan sa njima. Znači mnogo su jaki. Pokazali su mi celo ostrvo. I sad se vraćam, lik je iznajmio kao džip, odnosno nije džip, nego je kao neki kamionet. Strpao celu familiju pozadi. Njih ima 10, brate. To je to, ljudi, za danas. Odjavljujem se polako. Nastavite da me pratite, subscribeujte se i zapamtite. Svet je mali, zato travel with Vlada. Bangladesh.